I pozdrav svima ljudi, MC Rixure sa kanala MC Channel i danas ćemo ponovo da igramo roleplay. Sorry što nije bilo klipova zadnjih nedelju dana, imao sam problem sa Bandicamom pa sam skidao Action pa totalno bili glupi klipovi pa ih nisam htio izbacivati, ali sad se vraćamo se. Da vidimo koliko ima, malo ljudi. Vidimo ko hoće u shop, znači nisam bio ima 3 nedelje ovdje i šta da vam kažem, stare kosti, noge bosti, šalim se malo. Evo kao što vidite mali lag na serveru i oprosti ako malo sjeska snimanje, sad nije da meni ide 60 fps-a, snimam u 30. Pozdrav za ovoga Gagiša, odnosno Gagišu. I pozdrav za Gepeto, ovdje nisam stavio vod, to ćemo sad uraditi. I pozdrav za Gepeto, on je moj dobri prijatelj, on mi je dao sjekiru i šta malo, ono još neki lik tamo. Opa, imamo komšiju čoveče. Evo vidiš, uđi stari, biraj šta ti. I ljudi moji, šta da vam kažem, dao mi je ovaj metalni kramp. I kao što vidite, vlasnik luka 1, 2, 3, to je moj prijatelj iz Factiona. Znači, to je moj prijatelj iz Factiona i... Možete just, znači pozdravljam ove momke, nemate. I kvarca. Nema znači kvarca. Znači sad ćemo ići u obilazak servera, nek malo bude duža epizoda. Spawn. Znači idemo sad na spawn malo. Idemo svi kanali. Znači, mnogi ljudi mi ne mogu naći kanal, evo teme 58 subova, bilo je 60 i počeli smo da snimamo viceve, naravno pokušat ćemo što češće da gameplayove snimam, evo kao što vidite ovo je mapa. Idemo sad warp, da vidimo što imamo, warp, info, to za rankov, to nas ne zanima, ajmo rudnik, jesam dobro napisao. Naravno da nisam rudnik A, znači idemo na K, ne smijemo se pomjerati 5 sekundi. Evo, ja sam se pomjerio, svaka mi čast. I kao što vidite, ovo je ogromno. Ovdje je rudnik. Kad uđete prvi put na server, kucate rane up. Ne znam, vidite, hoćete da rank up kucate i opet 2 puta, možda, nisam siguran. Mislim da 2 puta trebate kucati rank up. I što je dobro kao što vidite, gledajte sad ja razbijem blok i odmah mi se pojavi u inventaru, tako da ako vi nešto razbijete ne može vam drugi igrač da pokupi, što je isto ekstra. I na primjer kad je bilo prije ono, svako mi je kupio stvari to i mrzno me više i prije bilo bi lakši naći dijamante. Jedan rudnik, sve strpano, ali sad je zanimljivije za gameplay. Eto, pojeo sam sav hep pričajući, soko sam bio gladan. I pum, idemo plot. Znači, kucate rank up. Ovdje sam vidio jednu komšiju. Ima snow golem, snow ovoga mena. Cool. Čekaj ovdje do komšije da vidimo.
Gdje mi je komšija? O, komšija sve zagradio. Jesi stavio žicu u struju? Turio žicu. Komšija Stanislav turio struju u žice. Ajde da turnemo i mi u naše žice. To Milunka, hvate ga za noge. I tako, znači kucate rank up, možete onda u rudni, onda idete u onaj rudnik što sam vam sad pokazao, rudnik A, kad opet rank upujete se za 5000, pa sljedeći rank up 10, 15, znači onda možete ovdje, ja nisam do ovdje stigao, do ovoga još, ali nadam se da hoću i pa hoću. Sad me možete naći ko hoće, može me naći na Skype, PvP, tu sam skoro stalno, no, mislim igram tu stalno, nisam stalno. Baš Faction sam malo prestao igrati, raidali su na bazu, pa napravio sam novi Faction. Evo, kao što vidite što ima u ovome rudniku, znači samo kamen i iron i zlato. Zlato ima, da vidimo rudnik D, da vidimo koji sve rudnik postoje. Znači i D, vidite šta je D, za D idete za rudnik A, trebate 0 imat para, za rudnik B 5000, za rudnik C 10.000, pa za D 15, 20 i onda ste boss na serveru, onda radite šta hoćete. Evo kao što vidite šta ima u ovome rudniku, znači rudnik D i idemo u rudnik E što je najbolji rudnik ikada i pazite sad, dignut gore glavu, opala, dijamanti, emeraldi, zlato, sinko moj, vidi ovu bre, pa ovdje bi se ja obogatio bre, samo da me rank upuju čape. I stvarno, sorry ako svjetska snimanje, evo mali bio frame drop, znači kad svjetska nije do mene, to je do programa za snimanje, pokušao sam snimati sa Audacityom, ne Audacity, čuj mene što dok si pričaš koji, o, jesi kolega, ajde da malo smetamo, stari. Znači bit ćeš u klipu, da, znate što još možete paliti igrače ovdje, znači ja primjer dođem njemu i zapalim. Pa ja, kako zove, i ja mislim da bi sada završio epizod, idemo da... Znate kako najlakše je zaraditi pare ovdje u ovom serveru kad ste, vidi mene fek kucam. Znate kako najlakše zaraditi, odat ću vam trik, evo kao neki se čude kako ja imam 4 plota, ovo je sam jedan plot i podijelio sam kao što vidite ovdje. I što vidite ovdje slabo, ja sam ovdje stavio. Ja sam admin, pa gledam i ja. I evo vidite kako najlakše zaraditi, uzmete vaš kramp, odete u dubine i kopate, najlakši, pošto za jedan cobblestone dobijete, odnosno za 2 dobijete $1, sinko moj, i za toliko ovih drveta, a ništa vam ne smeta, samo uzmete vaš kramp. Znači samo kramp i kopajte dolje, ne bojte se ništa, najbolje je za početak, ne budete rudnik B, onda poslije vidite. Kao što vidite ovo malo cvijeće da pomrišimo, cvijeće nije loše i meni se čini da mi je počelo preskaka snimanje zato što prestat ćemo. To je to su bilo za ovu epizodu, ako vam se svidio ovaj video, like, sub, share, ako nije ista, mi se vidimo u sljedećoj epizodi i navali smo novi baner i to je